Kadom normally prangsi atap ke me kadom pasini lam thege lalo mate niliga ninji dam jalam thege lalo hunger strike ke do ni crate truck mate jo crate truck hunger strike ke paman pon kache song patupon lo lake rat ake mang kopilo lapen rarakal I kopilo council dum mate government authority tum bem beknang ji ku ajoini si la soka deman mate la soka chi song patupon lo la si jo crate truck ni crate truck ke song det pen 22 तारीख नि बाय काउंसिल बन जिंकी वन पोलो चिंगे कचिंकी पोंजिया लोंग बांग असप ओ लातुम कमाथा कोपितों कमाथा दम लोने अकचोक से दुकोकलो हमारा सोजने पेन रात थोड़ पैकलो रात थोड़ डेट पेन बस 22 तारीख 23 तारीख बंगे एयरसेट प्रोंगसेट हुर चुदुदलो लापेन अप्रांगे दम मतुमा दोलो लापेन गुलिया अमु हेले गुली किचो बांगा दोलो सोना थाक्सी पेनंगन आरेंगी सो आरेंगा हुगी सो तुम तमी दुपिकलो लासे laso join pen hur ki chodut la pen phere meme institution mate la bangso station ke li ro job assam government antame linglang nut lo laso alam hur ki chodut join la pen laso institution ka goroma join le assam government da linglang hur lo la pen kar biang long ke la che thang jok lo lasi laso patha kar biara ta ke mang kopi ma po join la pen kopi si ki do la pen rata ke mang kopi lo pu laso chini la pen laso alam the pathak December laso chiklo 26 arni bangke tripartite talks padopon lo tripartite talk by padopon si kaching ki chethan padopon lo Guwahati arong Sopia long lapen laso kaching ki chethan pon long kal biara tok akemang alam thia pothak an sami sarsing links ake hai lapen litsong rong phar ake hai lapen angtong ingti ake hai alang litum place dun lo lapen for example inut bhainia tum sami aron ga chinia tum sami place dun lo lapen ho so ting si ke cheng ben sami chief minister assam chief minister bang ning je lo nang tum ahok lo laso ke mang pen nang tum dak bang pasami kichun pon eji bang ke unelang polam lo lasila so ting pen son pho mate son troka alam thia bang nang chakon lo laso ting ben si kal biarar phandami pachini lo la soteng men pinangan na hoda kaching ki san pen tanget si kopisa ko kaching ki san na tu patopon tulang ma labang ke January 17 si patopon po la si hoda pen nang bar at pinia bang non pini 29 December la bang ke kopisi Hemanto chief minister nang chagon ma la haya lama pothak immediate action ke claim pon phija phan non pini council long kaching ki than patopon po lapen la so kaching ki chathan tang et pongte ratamai pi pasami la songjap po lapen kache songa bang pu bang tum dan chitong si ratamai pi phat po lapen rat phan pachini po la so alama puthak rat phan klar dak than po chok po ma chok chema council pen lapen government tum nga chak mai la son lo lapen itum kroi po ma kroi krima mane mate kroi krip pong chi song phit nang ma mate kroi lo pongte itum ning che parong nang ma la so puthak bang klar dakalam ako than pachini thopo lalo lasi kadogo sami tum rat don sami chonghong don prong nang council pen atok sa bangke me thang long ria long kopisi ake sung mala bangke kadowe chini lo lasi assam chief minister nang thanu na teng polote nang tum kopisi ke claim una jakong don mala ke nang tum le claim pon non la bangke thangala belo posi pulo lapen ni tum assam government nom ke force nang ji prongte force sami nang toipo lapen nang cherab nang jan ke nang cherab nun ja jakong bai nang cherab po posi pulo lasi council samne jakong chapang bobi pin pen kopisi ki claim nang ja rights do an ma lai bangi claim eji pansi ningje thelo pini ga che pare pon jelong sami lasi kal biarat mai chonghong prong lo komentu si action mate rara ke mang aputhak mentu si angthek ke pathek long dap jima labang ke claim pon phijima mentu ma chonghong prong si dolo piniar ni bangke lasi pini ka chingki che than pon long sami pen apen ke claim pon phiji pansi ningje thelo ka do pan sami lasi chingki sanon ko mekanon or the best ka do we kalbi khai thek mochar rim bochet songjap po lapen high command do ana tum han sami ningje thelo